Dobro jutro, drugari. Isključite radio. Ovo su agenti koji istražuju 5G čipove. Hi, I wanted to... And does anybody recognize this man? Oh, yes, he did it. Elon Musk. On je iz Republike Srpske, ako se ne varam. Jel' tako? Ja vidim da su mi ljudi na Fejsu potvrdili da je iz Republike Srpske porekla. Jel' tako? Jel' vi znate? He's a very funny man. He smiles a lot. The quiet man in the back. To je Teša Tošanov. The only one who didn't raise his hand, yeah. Has there ever been a problem? Ko, Teša? Ono...